šuškava torta 3 kore po 3 belanca 6 kašika šećera 1 čep sirćeta krem 9 žumanaca 250 gr šećera 100 gr čokolade po izboru. Ja sam stavila 200 gr 250 gr margarina 150 gr šećera u prahu 200 gr šlaga. Ja stavila 200 ml slatke pavlake. Mnogo mi je lepše sa njom priprema. Krenite sa lupanjem belanaca. Kada počnete mutiti i belanca krenu da pene, onda postepeno dodavajte po kašiku šećera i mutite. Na kraju dodajte sirće i nastavite mućenje. Smesa treba da je jaka, glatka i sjajna. Papir za pečenje stavite u okrugao pleh veličine 23 cm pa sušite koru 2 na 100 stepeni. Ja ne radim tako, ja stavim papir za pečenje u 3 tepsije od rerne, a na njima nacrtam 3 kruga. Pošto su smese jake i čvrsto stoje, mogu da se na tim krugovima održe, ne cure. Stavim sve 3 na 100 stepeni 2 uz ventilator. Pomešati žumanca sa šećerom, pa staviti na paru da se kuva. Krem je gotov kad se zgusne, a varjačom povučete po dnu šerpe i ostaje trag. Sklonite sa vatre pa dodajte izlomljenu čokoladu i mešajte da se otopi, pa ostavite da se ohladi. Ulupajte margarin sa šećerom u prahu penasto, pa njemu dodavajte postepeno ohlađen krem uz mućenje. Na taj način neće doći do razredivanja krema. Ulupajte šlag ili latku pavlaku. Kora, tamni krem, šlag, kora, tamni krem, šlag, kora. Meni je ostalo malo krema i šlaga pa sam ih nabacila okolo i sa strane. Dekoracija po želji. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.